Mayta, ana ubra. Ato'y nakatugaw. Ada istorya kinyam amarimar. Anya mat istoryam si Kamayta. Among nga crush ko, nagkita kam di kalman. Asino ni Luigi? Ikabsat ni Mario nga urela na regreta pantib ide. Abay kamot marimar. Awan lagar terje pantik idi kunakot. Sabali ati nga crush kun si ka. Asino garod? Ni Frank. Oh, ni Frank. Aji natayag nga nagwapo. Talaga? Kinatungtong na ka? When marimar kaso, madanagan nak lang. Ana mapagdanagam mo? Baka kami nagsikuka. Apay Mayta, inted mo dagos. Binisong nakdamin di kalman. Di ba kunada no agbisong kayo kot agsikukan. Kas lang nga mabuybuyetan no kay pelikula. Danga ka nga talaga. Kasano ka kumangay nga agsikog ka binisong na ka lang. Imbagta na iturod ni Frank na binisong na kaaya. Grabe ka mo marimar. Ay. Ata pagtungtungan yung sikog-sikog nga. Si Kamarimar rabiin, apay di ka pagawid. Sa pulong na kantuman ni Mamang Mon. Awan anti, ibagbaga laki ni Mayta nga ure agbisong da boyfriend na. Madi nga agsikog isuna. Hindi dati amuyo nga dwa. Bisong-bisong ka na, boyfriend. Kay yanak kay ladi kalman, gumayanggang kayon. Mayta anti, isuna ti binisong da boyfriend na. Naku, grabe Paiso jay imbaga ni Marimar si Kamayta, makibimbimisong ka ti boyfriend mo. Dada ti amom. Kay yanak ka ladi kalman, boyfriend. Data amomon, gumayanggang ka. Tuglaing talaga garamit istorya ni Marimar. So, madeg paiso. Ang ko boyfriend ma, takim lang.